Ankerove Soundcore Sleep A30 su slušalice napravljene za bolji san, ali one su mnogo više od toga. Pogledajte recenziju i zapratite kanal. Soundcore Sleep A30 slušalice na papiru deluju kao proizvod za specifičnu nameru, odnosno spavanje, ali u praksi su nas poprilično iznenadile. Ideja proizvoda je jednostavna i ona bi trebalo da reše najveće probleme sa kojima se mnogi suočavaju. Lakše uspavljivanje, blokiranje hrkanja uz maksimalnu udobnost tokom noći. I dizajn je upravo prilagođen tome. Ovo su jedne od najmanjih true wireless slušalica koje ćete staviti u uši. Težina je minimalna, a profil toliko nizak da praktično ne vira iz uha. Kada ih stavite, više liče na male dugmiće nego na klasične bubice i to pravi ogromnu razliku. Ne samo kada ležite na strani i ne osjećate ih u ušima, već i kada ih koristite tokom dana. Za vrhunsku ergonomiju u pakovanju dolazi više veličina silikonskih nastavaka i stabilizacionih krilaca koje se oslanjaju na spoljašnji deo uha. Taj mali detalj pravi veliku razliku jer slušalice ostaju fiksirane bez potrebe za pritiskom. Nema onog osjećaja kao da vam nešto gura ušni kanal, što je čest problem kod drugih in-air modela. Slušalice su sa 3 grama toliko lagane i stabilne da će i tokom vežbanja ostati tamo gde treba. I to je možda najveće iznenađenje. Proizvod koji je napravljen za noć odlično se pokazao i preko dana. I to u svim situacijama, u kombinaciji sa naočarima, kapom, kapuljačom. Dok polažete ispit i niko ih ne vidi, šalimo se, možda ne. Ali sve to je benefit ovog diskretnog dizajna. Što se tiče zvuka, drajveri od 4,6 mm daju čistu, jasnu i vrlo prijatnu reprodukciju, iako ovde nije fokus na muzici. Ako tražite neko ultimativno audiofilsko iskustvo, dubok bas i detaljan zvuk, definitivno postoje bolji izbori, ali to ovde nije poenta. Najbolje se snalaze sa podcastima, audio knjigama, ambijentalnom muzikom i meditacijama. Bas je nešto skromniji, ali za svakodnevnu upotrebu apsolutno rade posao. Zapravo, njihov nenapadan, mekan zvuk je prednost jer ne zamara. I sada dolazimo do onoga po čemu su specifične, odnosno funkcije za bolji san. Kroz Soundcore aplikaciju dobijate pristup čitavoj biblioteci zvukova za uspavljivanje. Tu su talasi, kiša, šum vatre, vetar, ali je mogućnost da sami složite zvučni pejzaž po želji, dodajući slojeve i podešavajući intenzitet. Tu i sekcija Brainwave Audio i ovi tonovi pomažu u opuštanju i lakšem uspavljivanju. I to radi neočekivano dobro. Posle par minuta ćete osetiti kako se približavate nirvani. Pa, recimo, jedna od najzanimljivijih funkcija je maskiranje hrkanja. Kombinacija pasivne izolacije i aktivnog poništavanja buke već radi solidan posao, ali dodatni trik je u samoj kutiji za punjenje. Ona ima ugrađen mikrofon koji osluškuje okolinu i detektuje hrkanje, a zatim u realnom vremenu prilagođava zvuk koji slušate kako bi ga efikasnije maskirao. I to radi jako dobro. Tu su i dodatne pametne funkcije poput podsjetnika za spavanje, personalizovanog alarma koji vas budi direktno kroz slušalice i opcije za pronalaženje slušalice ako se izgubi u posteljini. Što se baterija tiče, sa uključenim ANC-om i streamingom dobijate oko 6 do 6,5 sati rada. To je bolje nego kod drugih modela napravljenih za spavanje i dovoljno je za većinu noći pa i dnevnih aktivnosti. Kućište uz to nudi do 50 sati ukupne dopune, pa u praksi retko kada ostajete bez baterije. A kada smo kod kućišta, ono je stvarno lepo dizajnirano, kompaktno zaobljeno sa kliznim poklopcem koji deluje premium i praktično. Bez problema staje u džep, što dodatno doprinosi ideji da ove slušalice nosite svuda sa sobom. Sa tehničke strane dobijate Bluetooth konekciju, stabilne veze, podršku za ANC, prilagodljive EQ opcije kroz aplikaciju, kao i senzore za praćenje sna. Podržano je i primanje poziva preko slušalica, što je napredak u odnosu na prethodne generacije. Soundcore Sleep A30 su odlično dizajniran proizvod, napravljene za jednu specifičnu situaciju, odnosno spavanje, ali one su upravo zbog svoje diskrecije odlične i u drugim ulogama. Ako tražite slušalice koje će vam pomoći da bolje spavate, ali ćete moći da ih nosite satima i zaboravite da su u ušima, onda Soundcore Sleep A30 ima ozbiljan smisao. Cena slušalice je 32.599 dinara i dostupne su u Srbiji.